South Africa kuphi nakuphi la ukhona. Ngizocela uxolo uma ukuthi ngizozwakala ngirude. Inkinga yami angikwazi ukuze expressa kahle ngenhlonipho nje ephelele. Mhlambe ngakheke kabi, angazi. Nakula madoda futhi omabili. Ngizocela uxolo bobhuti uma ukuthi ngizozwakala ngasanihloniphanga. Kodwa ngiza nje la ngilimele. Ngeke bakithi. Angeke. Ngeke bobhuti. Nisimoshela umzabalazo. Niyawumosha umzabalazo ngeke. Niyayibulala into enhle enziwa ama-South Africans ukuhlangana abe yinto eyodwa, alwele into eyodwa. Niyawubulala nina lowo mqiqo. Because impi yenu ingepolitiki nje. Akekho mhlawumbe ngathi akayiboni leyo nto leyo. Unless akanalo ulwazi. Impi yenu ingepolitiki nobabili. Kahle kahle. Manje sekufanele manje kume yonke into ngenxa yenu namaqembu enu ezepolitiki. We all know ukuthi uMancinze uze njengelakho ukuzokweseka umzabalazo kaSisi Jacinta. IMarch and March. Waqhamuka njengelakho. Siyazi ukuthi umsebenzi wakhe udirected to ama-companies, i-illegality yenzeke kuma-companies, u-assist ama-South Africans ngakwezemisebenzi. Siyakuthakasela lokho, siyakuthanda, siyabonga Mancinze. Kodwa ilakho iqhamuka ngaphansi kwani kweqembu le-MK. Uphakele umthakathi uqhamuka njengensizwa nobunsizwa bezokweseka uJacinta emzabalazweni iMarch and March. You understand? Kodwa siyazi ukuthi ubhuti uphakele umthakathi uyimember yeqembu le-IFP. Siyakwazi lokho. Vele namaqembu amabili lapha kwaZulu Natal kakhulukazi anakho ukungaboni ngasoleni. Siyazi ke sonke ukuthi why angizoyichaza leyo nto. You understand? Then labantu mabeqhamuka bengamalungu amaqembu bezekile kulo mzabalazo kaJacinta. Khumbula ukuthi ifight yethu singama South Africans i-directed to abantu abangena ilanga ongemthetho eSouth Africa, abazosibulalela iSouth Africa, abasiterrorizayo la eSouth Africa. Bangene ngokungemthetho. Impi yethu singama South Africans wonkana despite ukuthi uyiliphi iqembu i-directed to that. You understand? But la madoda omabili aze nempi yepolitiki la. Kusho ukuthi omunye uzizwa ethreatenishekile ukuthi esani. Engathi lo muntu lo uzogcina ehamba nabo bonke abantu ebase kwi-direction yakhe. Nomunye nazizwe threat. Manje thina ke singama South Africans senze njani ngoba thina asifani nabo thina. We don't care about amaqembu ezepolitiki. Mina njengami nje I wish engazathi ngabe kuthiwa ayaqedwa amaqembu ezepolitiki ngoba asizi ngalutho la eSouth Africa. Inonsense indaba yepolitiki. You understand? Ngifisa ngazathi ngabe iyaphela. Manje nithi senze njani ke singama South Africans? Uma ukuthi nizozanzosibulela umzabalazo. Yini ngayicabangeli lengane yabantu evele nje ya riska ngempilo yayo. Yakhetha ukulwela ama-South Africans. Ngikhuluma ngoSisi Jacinta. Wa riska ngempilo yakhe, wakhetha ukuthi alwela ama-South Africans, asukume awalwela ama-South Africans. Yonke impopho yesibhamu ibheke ngakuyena njengamanje uphila njengenyamazana umntwana abantu. Nina niza kwinto yakhe enhla kayihlanganisayo elwela ama-South Africans, niza ngendaba yepolitiki. Nizobanga nje indaba yepolitiki, sekufanele nonke lokho nizama ukuqumba naphansi ke direct abantu kuthiwa siyele nini yale sinini yale, and then lento esilwelayo sizoyinqoba nini uma ukuthi nina business khomba ama direction wenu ezepolitiki. Lempe esilwayo sizoyinqoba nini? Ngoba kuyacaca nibanga nje indaba yepolitiki. Omunye unenkinga nomunye kodwa manje kuyipolitiki ngoba yebo ningene nina nizokweseka uSisi Jacinta, ningene ngokuzemeseka ngama organization wenu, nangena ngokuzomeseka. Manje yini ningeseki yena niyeke nithatha ipolitiki nibeke eceleni? Because unga pretend ukuthi uyibeke eceleni but siyabona ukuthi ngaphakathi enhlizweni zenu ukhona ipolitiki. Nalezi zimpe enisibonisa zona la ku social media indaba yepolitiki. Ngapha ninama numbers amakhulu. Nithi abantu abenze njani?
lo ma numbers wena wenze nje abawe confused ayeke lempe esilwayo senze kanjani bakithi angeke bafethu msani kusixhaphaza msani kusixhaphaza anganza ukuthi msani kusixhaphaza mina ngiyanihlonipha impela futhi ngiyawuthanda umsebenzi wenu ngiyabonga futhi ngamagalelo eninawo kodwa anikwazi kusimisdirector kanje anikwazi kwenza lento eniyenzayo ngiyafisa ngathi ngelinye ilanga usisi Jacinta angavela avuke nje ngo left bese ethi uyazi ukuthini angisalidingi uxhaso lweni hamba wena uyozenzela into yakhe eceleni nawe hamba uzenzela into yakhe eceleni yabona ama South Africans azoneseka mayeneseka but kulokhu kwami okudirected to ama foreign nationals angene ngokungemthetho eSouth Africa illegal ones you understand anginidingi ngiyafisa ngathi angavuka ngelinye ilanga evuke nje ngo left ngoba njengamanje ingane yabantu yathatha impilo ayibeke engcupheni nathi sithatha impilo zethu siyibeke engcupheni sisupport imarch and march sinikhulume kahle sikhulume ngani kahle noba nonke sikhulume ngani kahle siyazi vele ukuthi ninezitha njengamanje impobho esibhama ibheke kini nonke kodwa thina siyakwazi ukuriska ngeimpilo zethu singene la sikhulume ngani kahle sithola ama threat each and every time threatenishwa abantu abanganifuni nina nathi ke bajika lapho engasifuni because siyaneseka bese nijika lapho nizoba ngepolitiki nijika lapho nizolwa noda futhi ku social media nibange ipolitiki angeke bakithi ngeke anikwazi ukwenza kanje ama South Africans anikwazi ukudlala ngama South Africans ngalendlela anikwazi ukuxhaphaza amandla oyithukuthuku zika Jacinta ngalendlela le rada nivele nibuyele eceleni bafowethu rada nime kancane nibuyele eceleni nenzeni kwenzayo thina siqhubeke thina ngoba thina sikhona thina abantu abaneutral abangene indaba nepolitiki sikhona thina abantu abangene indaba nepolitiki we can move on no sis Jacinta Hleli kuyo hleli kuyo khehla le beka lapha ifoni yakho ngale zakwethu amazwi osuku lena besilo vuka uthanda izwe lakho thatha wonke umfutho wakho ufake ekuthandeni izwe lakho ube nomoya omuhle wethembeke obala wethembeke esithe uyibona impilo izoba mnandi kanjani impilo imnandi kabi uma wena wenkosi imnandi kabi impilo uma uzophila ubuqotho kulula ukuthi uzazi ukuthi ikuphi la kufanele ume khona nala kufanele uqhubeke khona mawuyindoda nje uboba nomkhawulo uzazi ukuthi kumiwaphi uqhutshekwa kuphi vuka uthande izwe lakho vuka ube nomnikelo owenzayo ezweni lakho njalo ngosuku ngeke kuyinaki indaba zabantu uma wenza njalo nibe nazo neintombi bafowethu nibe nabo abantu besifazane empilweni yenu ababalulekile abazokukhumbuza ukuthi hayi mina wami soka lami hayi lokho akungangawe lokho akukufanele lokho ayakusikho kwakho yonke into omthandayo empilweni kodwa Jehova hamba phela nkosazana hamba ntombi hamba wena okwethu nakho ke Tobiyani ngani yakwethu siyabonga kubalulekile bafowethu ukuthi ube nothando empilweni yakho kubalulekile ukuthi ube nabantu abakuthandayo kubalulekile nawe ukuthi nje uyabona turn left to merge onto Ruthvest Highway kubalulekile kakhulu ngane zakwethu ukuthi ube nothando uluthole uthando empilweni ulucinge kubantu abafanele uluthole kubantu abafanele ngoba uma ungaluthola uthando uyithola ngempela wenza izinto eziningi ezingawenza umqondo kuwena qobo ugcina uqamba amanga uyindoda uwaqamba waphindelela ungabi namahloni ukuthi uqamba amanga uyabanjwa ukuthi uqamba amanga kodwa ungabi nandaba ngoba vele awuthandi lutho manje umuntu ohlukumezekile nje umuntu okhahlamezekile empilweni yakhe akana ndaba nezinto eziningi ingakho sometimes uthola abantu bethatha impilo zabo ngoba baswele uthando ngiyacela ke mina engakhuliswa ngothando fundani ukuthanda thanda intombi thanda izingane zakho khuluma ukuphila yonke indawo ungabe umuntu nje ongathi ulahlekile ongazazi ukuthi ukuphi yabona so vuka namhlanje uthanda izwe lakho insizwa nensizwa ngicela ibe nomnikelo ewenzayo esizweni kube khona umnikelo nje owenzayo ungabi nandaba ukuthi umnikelo wakho awulingani nowabanye abantu yeah
ufane nami nje uphila impilo yakho ungayiqhathanisi ungajiki ube into eyodwa uze waziwe uyabona nje thina besiphilela ukwethukwa lapha kuthiwa singamaqaba siyizinto ezingazilutho sithukwa ngazo zonke inhlamba lezi akazi usibone sijika akwazi usibone sijika sithi hayi ngoba nakho abantu basethuka basibiza ngamaqaba sesizojika namhlanje the same ubuqaba kade bebethuka sebefuna bona namhlanje sebefisa ngathi ngabe babazi kangcono lobo buqaba ibona ababusebenzisayo yikho kungafanele ukuthi ujikajike moyindoda ungahlali nje njalo uyaguquguquka wena bathi khwasha usuyilokhu bathi khwasha usuyileli iqembu bathi khwasha usujoyine elinye iqembu hayi ake niqonde nje ningamadoda hlale la uhleli khona into mayingalungi uvala umlomo uyithulele phansi ngoba egcineni kosuku sabatshela abantu sabaxwayisa abantu mabengahlehla bemavidweni ethu ango 2023 ango 2021 bazothola ukuthi asibexwayisa abantu ngokuthi abangasithathi kancane ngoba if you undermine us that will be your own peril because thina sinikeza isikhathi safunde empilweni safunda into ebalekile ubudoda azange sifunde zonke lezi zinto ezaziwa ngabantu no veteza nje nize nifike lapha enithanda khona ubudoda kabuthengwa ndawo ubudoda futhi awuhlehla ukwazi ukuhlehla uyokuqala phansi isingisi ungasifunda manje usibhede uphinde uhlehle uqala phansi usifunde kabusha usilungise ubudoda akakwenzeki lokho into okufanele ukhule nayo akulula nje ukuthi uvele uvuke ekseni usuyindoda kade sonke lezi khathi uphila ubutabane uhambe uzenza engathi uqueen la uQueen Elizabeth umhlathi kanyoko akunjalo nje ayisonto inkaba ibambe khona vuka ekseni uthandizwe lakho vuka ekseni unaka izinto ezimqoka kuwe iba nomoya omuhle ufuna uthando la kufanele ulithole khona ungalifuni yonke indawo ngoba uzogcina uthatha inqumo kunezona ezingafanele nawe njengamanje nansi indaba la ikhona it's about South Africa bazohamba weingane zakwethu bazohamba abantu ukufika akunandaba ukuthi abantu bangawashintsha bewathina amagiya nibabuke nje ngoba sithule singabaphenduli nje sibayeke ngamaboma ngithi kade beqale bathi hayi bona ngeke beyingene lento ngoba thina sikhuluma ngopeaceful babuya bathi hayi bona bayihlanganisa nalento babuya bathi hayi sebeyihlanganisa nalento manje ke sebezoyifuna ukuyona ngaphakathi ngoba bebona ukuthi iyaqhubeka into enzima enibhekene nayo uphakela umthakathi anibhekene namaqembu epolitiki into enzima enibhekene nayo nje nina nonke nina lezixovi la ko TikTok nakubo inkinga yenu enibhekene nayo uphakela umthakathi uhlale sobala uhlale bonakala uma ngempela uyibona ukuthi wena ungaba ngangami phumela obala njengophakela umthakathi wenza okwenziwa uphakela umthakathi bese siyabona ukuthi sizolingana yini ningalokhu nicinga izinto nifuna ukusikhatha nabantu besifazane besithanda kangaka nifuna ukusikhatha nithi asisabathandi kwasha kwacima siyabenyanya siyabezonda sibahlonipha niqambelana manga anisho ngani ukuthi inkinga uphakela umthakathi phela ngiyinkinga impela nami ngiyayibona ukuthi ngiyinkinga ngiyazazi webakwethu ukuthi ngingakanani mina ukuthi ngoba kangiphaphi nami nginazi izinto engingaqinela ngazo abanye abangontanga yethu kodwa ngeke ngikwenze lokho ngoba uNkulunkulu akakupha amandla ukuthi ucindezele abakwenu ayizonda inkabi ayibambe khona sibheke khona njengamanje sibheke khona silungiselela umkhuleko wasentabeni lapho siyocela khona uhambo olusha siyobonga ukuthi uNkulunkulu benathi sonke lesikhathi and then bese sicela uhambo olusha nizobona kuzokwenzeka ayizonda inkabi ayibambe khona danke